Semangkin nikah kaulah acara ta'ah tentang lor telur nama kaita selket. Carita nasitung makai si keduan lang kerokona i waktu solat sopu ngajak santreh berjemaah i waktu solat sopu ngajak santreh berjemaah. Carita nasitung makai si keduan lang kerokona i waktu solat sopu ngajak santreh berjemaah i waktu solat sopu ngajak santreh berjemaah. Jawab mak kaina engkau cong penikan khoso ken polan tang lor teloran ta selket kasang ker engkau tak kuat arasa kalenger sesantre langsung ngalak rajeng pas ijot dat sang kerah langker pas telora mak kai ducot dari sang kerdu arasa jodoh. Carita nasitung makai si keduan lang kerokona i waktu solat sopu ngajak santreh berjemaah i waktu solat sopu ngajak santreh berjemaah. Singgung atina panikah kuncuma careta nah orang sekona kau lepade tauning tibi napah pun tenapah ungkuan cepas ngangkui kapar cajaan pikir keluh takut salah jelen sengak cek salah faham tak langkong dek